kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Aheze microphone bizoza. Twavuganye nawe mu gitondo arambwira ngo yumvise agize umwete wo kuza tugatarama. Yagize umwete ukomeye cyane. Umuntu kuva Gitengera akaza gutarama. Kandi ari umuvuga butumwa ataje kubwiriza. Murumva atakoze igikorwa cyiza. Biza bigora umugabo umwe ngo yanze kuza ngo ifoto ya afishe yiwe irasa nabi. Mu kabiri ka bene data k'abanaziri bamushizeho aranga ngo ifoto undi imeze neza, undi yasohotse neza. Ariko we yaje kabisa, Imana imuheza umugisha. Sare nanje mfite umwete wo gutamba, ariko naye nabonye ibisimba byabarenka byinshi. Titwoja gusirimba, abantu bamwe boja kuvuga ngo babantu baheze mu gisirimba, kuko hano hari imitwe myinshi. None reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, wenda turagikubitiramo hagati kugira ngo babure ico bavuga. Igitabo c'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 ku murongo wa 7 no ku murongo wa 8. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 murongo wa 7 ku 8. Soma mu izina rya Yesu. Eko. Bibiliya iravuze ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, kanswe umunyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu afire umukiranutsi, kanswe noneho umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Cyakoze byashoboka ko umuntu ashobora kugerageza agapfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 22 kugeza kuri 24. Ibice 2 22 24. Bibiliya ivuze gutya ngo nta cyaha yakoze, nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yaratutswe ntiyigera asubiza umuntu. yarababajwe ntiyabakangisha, yarababajwe ntiyabakangisha. ahubwo aritanga yiha idacurwa kibera, ahubwo arikanga yiha idacurwa kibera. ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugukiranuka, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tugire gute, tubeho mu gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije, imibyimba ye niyo yabakijije. Soreza muri Yesaya ibice 53 umurongo wa 7. Yesaya 53 umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo yararenganye ariko yicisha bugufi, yararenganye ariko yicisha bugufi. Tiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajana kubaga, tiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura. niko atabumbuye akanwa ke. Amen. Niko atabumbuye akanwa ke. Amen. Kora kuri sendi twumva. Shakira muzima muapfuye, oya oya umuremyi yazutse, ni kuki mushakira muzima muapfuye, oya oya
yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu. Amen, amen, amen. Haleluya. Reka tuganire kuri aya magambo y'urupfu rwa Yesu Kristo cyangwa icyamuzanye ngo ntiyagitaye mu nzira. Tukuze mukombose. Ari ayo magambo tuganiraho kubera kuko turi mu bihe bya Pasaka. Mwene data yavuze ngo turi muri Pasaka dusatiriza kwegera Pentecost. Bwana sifiwe. Yesu Kristo Adamu amaze kudukorera ishano yo kudutandukanya hagati y'ubusabane bwacu n'Imana. Amaze gukora icyaziraga imbere y'Imana, habonekaho gutandukana k'umuntu n'Imana. Imana igeze kuja mu ijuru kubera urukundo yadukundaga, itekereza ikindi kintu gishobora kuza kikagarura ubusabane bwayo hagati yanje n'Imana. Imana ishaka icyo gisubizo irakibura, ibona igisubizo kigomba kuboneka nuko hagomba kumanuka umuntu agafa akabambwa, hakamenwa amaraso yo kongera kugarura ubusabane bw'Imana natwe. Haleluya. Bamaze kuba mu ijuru batekereza uwaza gucungura umwana w'umuntu, wotuma connection y'umuntu n'Imana zongera kuboneka. Baramushakisha mu ijuru, hariyo abagabo, hariyo abaserafi, hariyo abakerubi, hariyo ibizima, hariyo abasaza 24. Uwo bikojejeho wese bamwereka filime y'ibizoba mu isi akerekerayo. Karirimbo kaza kavuga ngo tuzamura Imana cyane. Haleluya. Arabura muri abo bose bashakisha uwaza gucungura ngo Yohana ngo arangize igitabo. Bwana sifiwe. Turi kumwe. Ubwire ko ndumva ko uyu munsi ko ndumva harimo ibintu muri jewe. Uko nukuri kw'Imana. Atukuze mukomboza. Kandi umoja mfite agahayo ko kwitaramiramo. Ndayitaramamo none nejo nibiba ngombwa na gatanu. Tuzogeza nakazirimo. Bwira mugeze wa Pasaka. Pasaka nziza. Zamurira Imana ishubahe. Atukuze. Haleluya. Yohana ngo ari muyerekwa arangiza igitabo. Ngo arakibumbura aragisoma, ashakisha uwaza gucungura umwana w'umuntu. Yohana ngo ararira. Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ngo arakirangiza, ngo arakibumbura, ngo aragisoma, ngo bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umwana w'umuntu. Kwe hashimwe Yesu Kristo watsinze Satani. Haleluya. Pima Yesu Kristo ngo akikibumbura aragisoma, yumva kuko ubwiza bumumanukamo, urukundo n'imbabazi bimumanukamo, ashaka kongera ko umuntu yokongera kubonana n'Imana. Wasenga Imana ikakuvugisha bizo, wahamagara Imana ikakwita. Atukuze mukombozi. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Yesu aramanuka. Bwana sifiwe. Yesu Kristo aramanuka. Bibiri iravuga ngo yihindura umuntu kandi aje gucungura umuntu. Ararengana yemera kuvukira mu nda y'umwana w'umukobwa, yemera gusuzugurikwa, yemera kwitwa umuntu udashitse, yemera gutuka igitutsi gikomeye, ariko ari ukugira ngo ubusabane bwanje nawe n'Imana buzongere bugire gute ubeho. Atukuze mukomboza. Haleluya. Icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira. Yesu Kristo. Medela forte. Yarapfuye. Umunsi wa gatatu. Amen. Amen.
kirisitu aramanuka yemera kuza mu nda y'umukobwa aravuka arakura adashimwa ijambo riza rivuga ngo yaje mu benti bamwemera ngo bamufata nk'uwabyawe na Mariya Yosefu atukuze mukombozi yaje arasuzugurwa uyu mwana wavukiye mu babaji uyu mwana wavukiye mu bakene uyu mwana w'igikuri bakaza bamwita igikuri ngo azakora ibintu bidahwanye n'imyaka ye bamufata nk'umuntu nyamara yaje ari Imana Yesu yaje mu biwe nyamara benti bamumenya bamufata nk'umuntu atukuze Bwana sifiwe aremera gusa yagira ngo asoze randevu yasezeranye na se yo kugira ngo azocungure iki umwana w'umuntu Yesu Kristo arabikora igihe ngo kigeze abwira intumwa arababwira ngo mugende duhurire kwa Ntuzi nuko Bibiliya izivuga tizivuga izi ijoro turarara kwa Ntuzi atukuze Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hey, amen, 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 amen. Nikuki usakia ubuzima burakuye. Isezerano icyamuzanye ntagite mu nzira arababwira ngo igihe kiregereje kandi kirasohoye ubwo umwana w'umuntu azogira gute azogambanikwa aragambanikwa kandi arababwira ngo uzomugambanira ari hagati muri twebwe ibintu birazamuka biva kwa Yuda birahuruka neza birarenga neza Yesu ahurukana hamwe na Barabara bambwa atukuse Amen. Varero ku ijambo ry'Imana yatubwiye. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo biragoye. Nako wabibona ngo ku muntu ngo ashobora gufira mugenzi we. Ngo cyakoze cyo. Yofa kugerageza ngo gushaka gufira umukiranutsi. Ariko ntawe. Biragoye kugira ngo umuntu afire undi. Ashiraho ijambo rivuga ngo kanswe umunyabyaha twari babi twasaga nabi ariko Yesu Kristo ngo kubera urukundo yadukundaga ngo dufira twebwe turiki turabanyabyaha. Hallelujah. Hallelujah. Ashimwe Yesu watugiriye imbabazi atukoze mu kumba aremera Yesu Kristo tiyita kubyaga tiyita uko dusa tiyita ibyo dukora byose aramanuka aravuga ngo rendez-vous timiza amando veni garde jine. Amen, 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 amen. Kandi chongeo moti anabakangisha umuntu akamukubita akamubwira guca akamubwira ngo papa gira vuba hari rendez-vous naje ukubisigita akamubwira ngo gira vuba amukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza ntabwo ndibyaribye yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu Yesu bari
basigaye bakaroha bakamujya n'abacamanza nawe ucuranga baze numva umutwe wa baze pana igihe yafose sinabishobora je yafashwe n'abakazi Amen, amen. Turi kumwe. Bwira uwo mwicaranye ngo si ikinyoma Yesu yarazutse. Kandi ku munsi waka. Ako Yesu yavukana kane bari kutubabaza. Bari kutwishima hejuru. Yavuka ku munsi wa gatanu nabwo bari kutwishima hejuru. Kuko ngo baragiye barababwira ngo mwigishe. Bari kubwira Pilato. Baramubwira ngo ujya munyakinyoma ngo asha gupfa ngo yaravuze ngo nyuma y'iminsi kubagica bazi kubikishwa nibo bambere yamubwira ngo none mugomba gukora ibishoboka byose tukajana abasirikare bagomba kurinda kuko yaravuze ngo nyuma y'iminsi tatazogira gute azazo. Hashimwe Yesu wazutse ku munsi wa gatatu. Haleluya. 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 Kuko ijwi bari barite wendi yageza ku munsi wa gatatu atazutse akazuka kuwa kane bwari kuja kwira baba batubwira ati ngaho singaho nyina bawe munyakinyoma wamubwira ngo no nimutabare mujane ingabo zije kurinda hariya ngo kuko nazuka ngo uyobe ngo buzaba atukuse ngo ikinyoma cyanyuma ngo kizarusha cyambere kuba kandi nyine cyarakirishije urebe nkaba amatawe bari ko bagwa hano hirya muri Ethiopia habe niyo batamwica barutse wacu kundondo ariko ubutumwa bwa bwake uyobe bwa mbere ngo buzaba ubuyobe bwa nyuma ngo buzaba bunini kuruta ubwa mbere. Ngo Yesu yasize ababwira ngo ugende ku mpera z'isi mubabwira ubutumwa bwiza. Yararenganya yicisha bugufi ngo yirinda no kubumbura akanwa kiwe ngo acecekera imbere yabo nk'umwana w'intama bajana kuba niba ari ikintu kigira amahoro kwisi igifura ni cyambere timwabitunze twe twarabitunze iwacu ku ndondo kwa mubisigaho ukagenda ukagaruka ugasanga kiracyahunamye haya kigira amahoro yose ariko Yesu wagereranywe n'igifura. Atukusa ariko si gitangaza ngo uragiye ihene
amasengesho atukuze mukombozi tuseme amen Amen. ngo yirinde no kumubura akanwa kiwe ngo yange no kuvuga ijambo kuko ariko abona ko yovuga ijambo akaba ikintu cyo hinduka rendezvous yari ari mu ndisohozwe aracicika bagakubita agacicika bagacumita agacicika amaraso yiwe agatanye agacicika atukuze mukombozi Gerardine kwavuze ariya maraso ya Yesu arantangaza ariya maraso ya Yesu arahumanura we yageze ku musambanyi ngo arabireka yagera ku mushora nawe ngo arabireka yagera ku mwibone nawe ngo aca bugufi ariya maraso ya Yesu ariya maraso ya Yesu arahumanura we yageze ku musambanyi ngo arabireka yagera ku mushora nawe ngo arabireka yagera ku mwibone nawe ngo aca bugufi umva ko ariya maraso afite umumaro we semenya haleluya atukuze kuko Imana uyu munsi gitonyanga cy'amaraso kigomba gutonyanga ku buzima bwawe bugahinduka ntabwo Yesu Kristo Haleluya. yadupfiriye ngo namara duhangure gukora icyaha Yesu Kristo yaradupfiriye atwereka kuko amaraso yiwe ari ayo guhanagura icyaha ariko ntiyadusize ngo dukore icyaha duseme amen ntabwo Yesu Kristo yabambwe ngo namara yeza abantu furi yo gukora icyaha Yesu Kristo yarabambwe kugira ngo yereke abantu ko umuntu ukora icyaha ari umugome amusubiza hehe ku musaraba ariko abantu barigumiriye bari mu gusubiza Yesu ku musaraba mu gitondo na nimugoroba Mani tuwate haleluya Haleluya. amaraso ya Yesu rufu yakubiswe Bwana sifiwe amen kwaje rugo kudushiriraho kutubwira ngo gwiyereka we uramenye uzirinde guhemuka uzirinde kugira nabi uzirinde kuroga uzirinde gusambana uzirinde kwica ariko ikibazo dufite kituremereye bunyine nuko bamwe amaraso ya Yesu yabahanguriye gukora ibyaha pasa kije mu buzima bwawe ntikwihanishe ntakiba yayikora pasa kiza mu buzima bwacu ari kuduteza isesemi ryo gukora icyaha pasa kiza mu buzima bwacu ari yo kutubwira ngo gwire attention gusambana attention kuroga attention kwicana attention kugambana attention nako Daudi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima wanje ma ngo kugira ngo ntazogira gute tazagucumuraho atukuze mukombozi Haleluya. haleluya Haleluya. ariko Yesu ngo aremera dupfira turi abanyabyaha mumvugo rukundo yadukunze mumva ko karamata yadukunze timizara ribanda ariko yewe hindukira Yesu n'umunyembabazi amaraso ya Yesu nagira icyo ahindura mu buzima bwawe pasaka nigira icyo ikora mu buzima bwawe pasaka nikuremera ubundi buzima busha pasaka nigukure mu cyaha pasaka nikwinjize mu buzima buzira icyaha kubera kuko icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira ametimiza haleluya semeni amen turavuze ngo amen kubera Yesu Kristo pasaka bizo bagusingiriza mikoro ongera usubiremo muri Petero wumva ukuntu yavuze haleluya Yesu tubenka bazamura Imana icubahiro tange haleluya nkazitatu Haleluya. yarafuye arazuka ku munsi wa gatatu yewe Amen. amen Amen. Ikimaloka Amen. Amen. Yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu. Amen. 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 Amen.
24. Sikia habari. Bibiliya ivuze gutya ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu. Ubwe yikoreye ibyaha byacu. Mu mubiri we. Abibambanwa ku giti. Kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugikiranuka. Kugira ngo dupfe. Umva iryo jambo bwira mugenzi wawe ngo Yesu Kristo cyatumye kugira ngo dupfe ku byaha. Yesu yarapfuye ariko nawe kugira ngo upfe ku byaha. Imibyimba ye niyo yabakijije. Tugiye gukubita abantu batarapfa ku byaha. Sarira amateraniro bayagize iki? Yesu Kristo yarapfuye abambwa ku giti. Nawe ubuzima bwawe bugomba kubambwa ku giti kugira ngo upfe kuki gucyaha. Ibintu byose ni mwikanisa. Ibintu byose ni mwikanisa. Abarosi ni mwikanisa musigaye mukorera tunama. Abajura nahangaha. Abapagani bose, ibiki byose. Doretse kujanda sinzi ko twari twicaye n'ukuri umuhungu uri smart wambaye neza. Ngo yicare ku kisigara ya maritibuka. Ariko ndahumiwe. Igihumbi abantu twicaye yememe Pasaka yewe. Twari mu minsi yo kwitegura Pasaka. Ngo yicare ku kisigara iratibuka. Ese miresha kwiki. Itabi. Navuga tunguye we ntamaraso. Ageze. Twara ahantu. No havuga se no sanga ari muntu. Atukuza mkombozi. Haleluya. Yesu Kristo yarafuye abambwa ku giti kugira ngo natwe dupfe kuki. Ku byaha. Lo. Tombre de varide, chemin à corde va. Yesu Kristo yarafuye. Ariko umuntu usiga ugira n'isoni zo kuja mu bandi kubera ibyo yakoze. Barahamagara mu nama ya famille ntakiboneka. Namakosa yakoze. Mu ikanisa tiyohuruka. Muri quartier ntazahuruka. Aho abandi bagabo bicaye ntazahaguruka niki. Yanze gupfa kuca. Urinde Yesu Kristo azobaza akababaro yagize. Hereka yarababaye. Sosomisha. Jambo ry'Imana uko ryavuze. Sawa papa. Kristo ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we. Aho. Abibambanwa ku musaraba kugira ngo tubeho dupfuye ku ibyaha. Kabiri ijambo ry'Imana. Ngo numva no kubita nk'umuntu. Kandi ko numva umunyabyaha no kubita igipaso abakize. Turanga twumvesha itamo bazi nanone. Asifiwe. Wichare nsoze ntarenze iminota bambaye. Haleluya Yesu. Iracyahari kandi mwinshi. Uhaguruka nundakigisha. Bwana asifiwe. Atukuze. Amen. Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo dupfe kukibizo. Takucaha. Nicho chazanye Pasaka. Nicho cyabambishijwe Yesu Kristo. Nugufa kugira ngo dusige turabaziranenga aje kudutegurira aho tuzaba. Yasize abwiye intumwa arababwiye ngongiye kubategurira aho muzagira gute. Aho hazaba abakiranutsi. Aburahamu yigeze kumubona mushusho y'imfizi y'intama
icyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birarangiye dore Yesu araje uriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba amen asifiwe Yesu Kristo dimisararime karambrida de mato oloba yapiga hodi kwangu mgeni yafika lakini omba nimufungulie na nimemufungulia naona ni Yesu muzuko makuru Yesu Kristo azoka yabwiye abigishwa nababwira ngo kungi ngo niko nzogira gute niko nzogaruka nukuri Yesu azogaruka kandi azojana abantu bapfuye kuki azojana abantu bapfuye ku ngeso y'icyaha nibo Yesu Kristo azahamagara uwo munsi hazazugwa bapfiriye muri we bave mu bituro k'umucunguzi we bazahurira mu ijuru n'abazaba z'abapari nanjye sinzavuga ugazaza we ahamagara asifiwe uamusa bafiriye muri wo bagafondacha abafite Yesu Kristo ngo azozukana nabo eribini barodiwa hakika ya Mungu tuzomusati azombwira ngo se gwireka we randevu nagusigiye kwisi warayirangije nibwire ati Imana nagaruka ibuvira ruguru hari intambara ntakindi sigaje no hijya guke ariko iyi ntacyo twovugana nayo uko nuko kwima kuko muzafiriye ke yarapfuye kugira ngo guyereka ansigarize kino gitabo dore yamambwira ngo guyereka mwana wanje nkunda fata igitabo ndagifata naje mu mibyimba havuyemo guyereka gufata igitabo ntakindi niryo deni yansigiye ko ndagenda ngerageza ahantu hari akadeni hose nkahishura uko hano nishuye ini kredi nari mbamazemo iminsi ndayishuye ejo nzishura ko bagapapa niryo deni nange ndanisibanganya gusa ngasibanganya kuko nicyo Kristo yansigara mbwe genda ukurakiza ubutumwa bwanje uvuga ubutumwa ndimo kugenda nsibanganya amadeni yuriya mugabo yasizanyanditseho nuko nimara nimpuruka imbere ye azambwira ngo umwana data wakoze neza injira ngo wamukoze mwiza ariko zifyeri kwakirwa naye Yesu Kristo azodutanga raporo imbere y'Imana data ngo yiteye ku ntebe ya avuga ngo nguyu kuyereka tangu ni mariba songi na carte dive tandua me vise corte diva kuj mara tambuke mbwira Imana ngo nyereka gusa ba Pahoro bicaye nkabaramutse kambira ngo ni muri kare yakumba nkinjira kayibaze se magufuri watube ariko yemwe ariko amaraso ni gitangaza amaraso azompuza n'amagufuri isto pasa kawe tusameme amen zamuri Imana ishibahiro ye haleluya tumaze kugana Yesu yanyiratana mubaze ngo se Eliya arige Imana itazusigiye umwuka wa Eliya musa dushwanya gusa ibintu kwizose bizabitera gucya cyangwa Yakobo na Yohana abana b'inkuba uko Yesu adusigira umwuka wa Yohana n'uwa Yakobo ibintu biba byaraturitse hano ubwize bye tugaturitse uko abantu bamaze guhindukira ari benshi iyo dusigira umwuka wa Eliya yagira afye umuriro ukamanuka abantu baba barahindukiye naho hano umwuka wa Eliya aruhari umuntu uri mu gukora icyakaje gusabira imbabazi muri resitora chapati zibiri n'agakombe k'icyayi pastor akamuha imbabazi ngo uratenguruwe murahwereye mweguke tureba curangasha kubita amabazi pastor
aho wese baracyatenga mu ikanisa ry'iwanyu kibura bima ndacyari umoja cyo gituma nzamvuga ngo nzomwandika urwandiko hazaba igitaramo kimwe nk'amakama mbona birarangiye ndasiga iwacu amagambo kujya mu Kristo yasezeye umugore inshuro zitatu kazamwe yewe umudugudu urarimbuka kina mama ngo yahe inshuro ya kabiri hamagara abana harimo akana k'imfura ati sha umudugudu urarimbuka nyina ngo yahe inshuro ya gatatu umukristo aramubwira ngo ndagiye narakubwiye ariko ndagiye imana mu ijuru ntikabimbasa yarafite abaturage b'ibifu mudakugwa ku ijambo n'umunyabwenge bw'isi yamavuze induru gutya mukristo yarasohotse umugore yamavuze induru ati muntabare umugabo arahukanye muntabare mudakugwa ku ijambo yamaze ahinduka bigenze gute ati umugabo arananiye siziyo karatubwira gusa ngo umudugudu uzorimbuka mudakugwa ku ijambo atereka nkwereke arirukanza mwitambitse imbere uramenye arukira amubwira mudakugwa ku ijambo ngo arananirana mukristo aramubwira ati yewe n'ukuri kw'Imana nawe wowe batayari woza tukagenda uyu mudugudu kurarimbuka tugende tuve mu mudugudu w'irimbukiro pe atukuze mukombo ayimidiwe musu muzogera gusa ngo turigisha bisanzwe muriho ariko musanga ibintu byahindutse musanga ibintu byahindutse harubwo muzokora afishe ikaba ariyo yanyuma uzaza ntagitinze yarabivuze n'undi aravuga ku munsi wa gatatu arazuka bari kubagira gushidikanya kugeza ubwo batuma ariko azuka ariko bakanga bakagira gute tekeretse mbone hajya bakubise icumu gatoma nawe n'igihumbi ndebe umunsi umwari umwe mukuremo wenda nkubakishe sinshikwa tarabona aho bamuteye iki musima nasonye amateka ya Thomas bwana Sifi atukuze mukombozi ngo aje gupfa kujya Thomas yanditse inzandiko ntituzigire ziba mu gitabo cy'abagatolika Bibiliya ntagatifu twebwe ivanjiri za Thomas kandi zibiri mu rugo mfite korowani ingana nguko mukubona ko tugiye kwinjira mu bintu n'ibindi pani yo muri telefone ya padi baraduhenze hari bimwe byacu batazaba baduheza agiye gucikana mu Buhinde niho yapfiriye yagiye mu injiri Thomas yaguye mu Buhinde n'ubu ngo aho yapfiriye baracyahitirira prayer Thomas hakiri ibihumbi n'ibihumbi none Thomas waje gucikana yapfuye urupfu rubi cyane ngo yapfuye urupfu rwo kumucomeka amashanyarazi bari kubafata umuriro w'amashanyarazi insinga bakamucomeka bakamubwira ngo ohakana Imana kandi ako Thomas nawe nzomubona kubera kuko yari yagize gushidikanya ariko mu bantu bapfuye urupfu arihagararaho neza yarizeye yumva ubwiza bw'Imana bijyamwe n'adatatu aho yageze ajana na Yesu aho muwe mikoro ni stage ze turi muweze trombe kasireba icyatumye resista umuriro suroroshe hoya si umubiri ga wabimushoboye aho nagakiza kari mu mutima ari bo Yesu aho kubera imbaraga za Yesu wari muri we kuko yamwemeye aho bituma resista ku mashanyarazi ariko umubiri ntiwoshoboza umuntu kuresista kubibaga abe na Yesu ga Kristo ku musaraba nawe yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ngucitse intege nkurananiwe
Toma nawe ngo arababwira ngo mbere yuko nshikana nimuntize gusikana munandike aravuga ngo ikinejeje nuko ngiye gucikana ngo kubera kuko nagize gushidikanya nihakana Yesu Kristo ngo ariko ikinejejwe nuko nshikanye mbambirwa Yesu Kristo. Amen. Aravuga ngo zanga zakunda nawe nambona mu ijuru arambwira ngo congratulations Toma uri umugabo sha uri umugabo nubwo wamana we nari nagize gushidikanya umbabari ariko nanje urabaho ngiye kurangiriza urupfu yari bo wenze dumwaza Yesu zikalibulwa dumwaza Yesu zikalibulwa utagisohokanye tugifite imbabazi n'urukundo bwa Yesu Kristo tukigirirwa n'abantu tukavuga ijambo ry'Imana abandi bararenganye balotomayo akabagwa uluhuwe uhisaye muchana akafwe Petero naye akamagwa mukibangwa cyangwa Yesu wakamubera ndura itoragenda hashiwe amaguru kagenda higuru wakamubera ndura itoragenda hashiwe amaguru kagenda higuru bamakaye ibitwe barabitenye abandi barashinyaguriwe abandi bafurufurubi abo bose bene data baragutegereje bategereje umuntu uzopfa gucaha kweri kwa Mungu. Amen, amen. Muri rimzi niko yavuze aravuga ngo uko tuzasanga kuragira gute tikurerekanwa tuzoba dusa neza gataba ngo tuzokora defile mu ijuru ngo tugoswe n'abamarayika ngo Yesu niwe uzabudusura adupresente imbere y'Imana data avuge ngo ngaho atuyu niwe watumye ntewe icumu atuyu watumye yambarika mbanyamwe atuyu niwe watumye kubitwa zabikoni uyu mugeni kuye mu bise by'amaraso yaje bizaba ari ibirori Toma la farite la fare. Nasaba kumanya mwiza ukumvindirimbo kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo Hallelujah. ariko nishika ucyanza amambwira Imana ngo mbwira Paul uzi kuba mu gashu ntaco wakoze uzira igitabo uzira he kandi ganikiwe tubirizi vuga ngo uzandike zose zahometswe niki n'Imana niza Yesu uzoshukumpe Paul azampa Paul namara mbwira ngo ariko uri umugabo nanone Dawudi ari he tiyaje twari kumwe mu mugozi twafunzwa kabiri kose niba hari umugabo warenganye ku bwanje Yesu aciriwe urubanza n'abacamanza
yararenganye yicisha bugufi yirinda no kubumbura akanwa ke ajanwa k'umwana w'intama ngo bagiye kuba kugira gusa ngo umwana w'umuntu apfe kushaha. Yaravuze ngo biragoye ko umuntu yapfira undi, ariko jewe n'abafiriye mukira abanyabyaha kugira ngo na mupfe ku ngeso yiki yica. Hakindi Pasaka ituzanira gupfa ku ngeso yiki yica. Ubuzima bugahinduka busha, tukababera, tugasa neza, tukaboneka imbere y'Imana dukiranuza. Torero ry'Imana, bakundwa b'Imana, mureke Pasaka itwemeze gukiranuka imbere y'Imana, iduheze ubuzima bwo gupfa no gutinya iki icyaha. Ubuzima bwacu buhungira icyaha kure, habeho gutunga Imana mu buzima, habeho kumenya Yesu Kristo mu buzima, habeho kumenya ko ari umunyembaraga, habeho kumenya ko dufite randevu imwe. Yesu wapfuye azogira gute? Azogaruka. Ijambo ry'Imana rituganze.